Numit nini economic blockade tawgadawri lengak tathamkiba wafam thabakta onthoraktaba laibak thibani kotu tha asigi anida khulai paiba masak khangdaba kangbusingna Fai Court Kuldagi Kunja Amabu Faduna Tamthina Furakibagi Tokta Chenaba Kudima Puni Funipan Manung the Fagadabani Hina Mari Lenaba Authority na ultimatum Takiba du Tabak Onthoraktaba Maram na Haying Hingdagi October Mapan Hing Faba economic blockade Tauduna Kongjang Silagani Heidi Committee on Tribal Unity Kotugi Information and Publicity na Tadorok Pacherol Amana Hai Thasiki Anida Fai Court Kulgi Kunja Kamgilen Chongloibu Makan Khul the Faduna Furak Kibagi Todokta Chenaba Kuding Makfagadabani Hina Mari Lenaba Lengake Authority the ultimatum Takiba the Butabak Onthoraktaba Maramna Yamna Laibak Tibani Todo Sigi Chapchaba Langalangi Putoktuna Generibasing Action Lokat Pagi Matang the Langana Kariguma Mata Paikatabasi Yaning Day Masiga Loyana Ministry of Home Affairs ta State of Sigilari Buffer Johnny Haribama from Sing the Henna Security Thamduna Axen Bagitabak Henna Kumang Saxon Bakangan Krabasu Kariguma Tabak Amata Paikalak Tabasina Lamda Masida Kundariba Kuki Joke Purup Sing the Henna Kiba Pokan Bagi Masak Oide Hariba Tabak Sing as Paikat Pinaba Mari Lenaba Authority the Tasiki Mari Dagi Hauduna Pungnifuni Pangi Manung the Pagadabani Hina ultimatum Takibadu Loikre Tamkiba demand Sing Tabak Ontorak Taba Maram na economic blockade Kongjang si Chatabani Buffer John Singh the security ga hen bami eng changduna makhan amadi lekham pokpi khul fauduna kangpokpi amadi Churchanpur da chathok chasin tawriba khunja singmuning thinangakpi senbidri ba fawba khongjang asi chathaki gani haina cherol asina makhatari Ningsing bayabadi thawdo asigi matangda hariba demand sing asi mari leinaba authority singna thabak ta onthorakta tarabadi isangak thokchana bagi damak chapchaba khongthang sing lokhalagani haina kotuna phongdokhiba lekhibani tha asigi anida thokriba thawdok sigi matangda chenaba sing fawa ngamdrabadi National Highway 2 da aikhoigi yeknaba oiriba sing hana gumna changba thinglagani isangak thokchana bagi damak yeknaba sing aikhoigi lam fauduna chatpa thinglagani state asigi buffer zone haiduna leiriba asida ahenba security thambaga loinana khulai paiba singna tawriba thawong asida chapchaba Action Lokat Kadabani Haiba Wafam Kaya Fongdo Kibalai Krabani Masida Sunatana Ministry of Home Affairs MISA na Tampaki Police Station Tarago Humdoy na Konba Mafam the Armed Forces Special Power Egg 1958 of Aspa Sangdo Kidabasi Yamna Laibak Tibani Masina Maram Oiduna Tampaki Mafam Sing the Lona Ting Krabakulai Paibaluf Kaya Chatok Chasin Taurbagi Mamisu Hengalakli Haiba na Chingba Wafam Kaya Sufongdo Kibalai Kre Yes Amadi India gi Marida Chauba Unkatna Bathok Libasi Farak Payai Ground Report America ki President Donald Trump na amuk oirakpadagi India amadi US ki marakta lainaramba marida chawna unkhatna duna lairiba se athubada farakpa yai haina US salariba India gi macha singna phongdorakpa report amana hairi panbaya badi US amadi India laiba ani ki marakta 1947 gi matamdagi yamna afaba mari laina duna lakhibani adubu handak Donald Trump na America gi President amuk oirakpadagi H1B visa gi Figi mamal angako fangna hingalakhiba tariff chada yankai hena thamjilakhiba amadi US talariba India macha kaya tanthorakhiba sina maram oigaraga leiba anigi marakta chawna unkhanarakhibani adubu India amadi America hariba leiba asi hawkhiba chahi kayagi mamangdagi afaba mari thamnaduna lakhiba maramna India na so hojik kariguma makhal amatagi pressure US da pidana lakhiba ni hojik Kuwait ki Member ama oina India, Japan, America amadi Australia punna chatminaribani masina Indo-Pacific sigi akoiba da lairiba laibaksing punna ingtapa puraknabagi achobo thaudangsu punna longminaduna lairibani loinana laiba anigi marakta logistic exchange communication security amadi industrial security na chingba yamna maroiba hiramsingda agreement tawnaduna lairibani masida natana technology energy amadi Renewable Energy Technologies ki lamda supuna thabak tori masina takpadi India amadi America laiba anigi marakta social value strategic amadi financial gi lamda international gi thakta yamna afaba mari thamnaribani nakal amaromda America da hoje India macha lak yankhai rom leiduna America chawkhatna ba honabada achoba mateng pangbaga loinana hiram kaya da choba thodang loriba leibak amani adumakpu India na America khakta na tana malemgi leiba amata da ka hena thajaba thamdana Marom lepchaba ngamnaba honnabagi tangai fadaba leire madu khangna India na thabak tawba changi haina expert singna phongdorakli Russia na Ukraine da chathakhiba attack ta miyoi manga secret lising ni furom na hojiksu amambada leiri Chahi ahum hena Russia amadi Ukraine laiba ani gi marakta chatharakhiba lana sigi manung chana numit kharani sigi manungda Russia na missile yankhai amadi drone chamanga rom thajilaktuna landabadagi Ukraine da manga secret hairi attack aduna maram oiraga Ukraine gi mafam kaya da paksana amanga kaya thokhiba maramna miyoi lising ni furom electricity fangdabagi amamba marakta leinari Loinana hawkhiba pung kunmari gi manungda Russia na chatharakhiba attack amada Ukraine da subnagi chahi taraga manga rom khakta ngairiba angang ama yauna punna imung amagi miyoi mari secret Russia na chatharakhiba attack adu Ukraine gi west laiba mafam amada chathakibani attack aduda miyoi kaya su chawna so open nangkre nakala marom da Russia na Ukraine gi
Zaporizhia चथरखिबा अटैक अमदसु मियोय अमा सिखिबगा लोइनना तारारोमना असोअपन नंख्रे मसिदा नतना रशियाना चथरखिबा अटैक चाट्रेट का अनीरोम अदुना मरम ओइरगा मियोय लिसिंग हुमफुतरागा हुमदोइरोमसु मई फंगदना अमम्बा मरक्ता लैनरी रशिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ना रशिया की लानमी सिंगना यूक्रेन की मिलिटरी इंडस्ट्रियल फैसिलिटी सिंगदसु पाक्सना लंदाख्रे हाइना फोंदोरक्ली नाकल अमरोमदा यूक्रेन चथरखिबा अटैक अमदा रशिया दसु मियोय अहुम सिखरे अदुगा मियोय कया अमना असोअपन नंख्रे हाइदि ट्रक कार थेंगाइना बदा मंगा सिखरे मंगा सोखरे छत्तीसगढ़ की कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट ट्रक अमगा मखोइना तोंगलखिबा SUV अमगा थेंगाइना बदा नुपी अहुम अमसुंग नुपी मचा अमा यावना मियोय मंगा सिखरे अमसुंग अरुबा फिबम द सोकपा अनि यावना मियोय मंगा सोखरे वेस्ट बेंगल दगी मियोय सिंग अदु थंगनबा मध्य प्रदेश ता कन्हा नेशनल पार्क येंगलुरगा कोलकाता की दमक ट्रेन अमा तोंगनबा बिलासपुर हलखिबनी हाइना सेनियर पुलिस ऑफिसर अमना हाइकी ड्राइवर अदु यावना मियोय तरा तोंगलखिबा बोलेरो SUV अदुना चिल्पी पुलिस स्टेशन एरिया की मखादा लैबा अकलगारिया खुन मनाक्ता पुंग मरिगा मखाई PM अदुआइदा ट्रक अदुगा थेंगाइनखिबा अदुदा नुपी अहुम नुपा अमा अमसुंग नुपी मचा अमा मफमदुदा सिकी अतोपा मंगा अदुना सोखी अरुबा फिबमदा सोकपा मियोय अदु रायपुर हॉस्पिटल दा पुखरे हाइना पुलिस ऑफिसर अदुना मखा ताखी मियोय अमना सुप्रीम कोर्ट ता खोंगुप लंगसिनख्रे मसिगुमा थबक सिंगना अइबु सोखंदे CJI गवाई ngase सुप्रीम कोर्ट अहल ओइरफ तौबा मियोय अमना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI BR गवाई ना खोंगुप अमा ना लंगसिन ना बहोनरक्रे अदुबु मियोय अदु खुदक्ता कस्टडी दा पुखरे खोंगुप अदुना बेंच अदुदा यौखिद्रे अदुबु थमोय सोकबा थवोंग अदुदा करिमता नाचुंगदना चीफ जस्टिस गवाई ना सिगुम्बा असिना सोखनबदा अइना अरोइबा मियोय अदुनी हाइकी अमसुंग हियरिंग अदु मखा चथकी उहोबसिंगी मतुंग इना चीफ जस्टिस ना नुमित अदुगी अहानबा हिरम अदु हियरिंग तौबा हौरखिबदा मियोय अदुना सनातन इकाइब पीब अदु इंडियाना खांगदुना लैबा ngamloi हाइबा खोलाउसिंग लाउखी अमसुंग खोंगुफ अमा बेंच अदु तमना लंगसिनकी कोर्टरूम अदुगी मनुंगदा लैरिबा सिक्योरिटी पर्सनल सिंग अमना खोंगुप लंगबा मियोय अदु खुदक्ता कस्टडीदा पुखी चीफ जस्टिस तमना लंगसिलखिबा खोंगुफ अदु टारगेट तौखिबा खोंगुप लंगसिनबा मियोय अदु लैबा के ख्वाइदगी मकोक थोंबा कोर्ट असिदा उकिल सिंग अमसुंग क्लार्क सिंग दा पीबा proximity card अमा पाई हाई proximity card अदुदा Kyuswar Rakesh हाइबा ममिंग असि यावी चीफ जस्टिस चा पांदम थंबगी महाकी अनिंगबा अदु खंगद्री सिक्योरिटी एजेंसी सिंगना मचिन हंगली मियोय अदुगी मथक्ता थबक लौखोतनबा रजिस्ट्री अदुदा चीफ जस्टिस ना खंगनख्रे हारी थौदोक थोकपा मतम अदुदा कोर्ट अदुगी मनुंगदा लैखिबा उकिल अमना चीफ जस्टिस अदु अदुमक इंगना तपना लैखि हाकी असिगुम थबक सिंग असिना सोगनबदा इहांगना अरोइबा मियोय अदुनी चानबिदुना हियरिंग अदु मखा चथबियु हाइना चीफ जस्टिस गवाइना हाइकी थौदो असि लॉर्ड बिष्णुगी मतांगदा चीफ जस्टिस ना फोंगदोखिबा अमगी मतांगदा सोशल मीडिया दा कया यानिंगदबा सिंग फोंगदोंनरखिबगी मतुंगदा थौलखिबनी थौदो अदुगी मतांगदा महाकी वकल फोंगदोकलदुना CJI गवाइना पुंगनमा असिना वकल थैदोकहनगनु मसिना इखोइबु सेरानबा वकलदा चतहनदे असिगुम थवोंगसिंग असिना इंगोंदा सोकते की मधु पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन अमनी हाइरदुना सुप्रीम कोर्ट ना हौकिबा थादा मध्य प्रदेश ता यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज काजुवारो टेंपल कॉम्प्लेक्स की सरू ओरिबा जावारी टेंपल दा फुटरेट वांगबा लॉर्ड विष्णु की मकोक यावदबा आइडल अमा अमु हन्ना साननबा अमुक खनबा डायरेक्शन पीबीयू हाइना थारखिबा वकत अमा हौकिबा थादा सुप्रीम कोर्ट ना डिसमिस तौकी सतरपुर डिस्ट्रिक्ट लैबा जावारी टेंपल दा अकाया टोयथोकलबा आइडल अदु हानगी फिबम दा समजिनबा हाइजरखिबा राकेश दलाल कौबा अमना थांगलखिबा वकत अदु चीफ जस्टिस BR गवाई अमसुंग जस्टिस के बिनोद चंद्रन लुचिंगबा बेंच अमना लौखिदे मसी तसेंगमा पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन नि चलू अमसुंग करिगुमा खरा तौनबा लाई अदुदा हाइजरू करिगुमा महाक लॉर्ड विष्णु की अकनबा लाइनिंग लोय अमनी हाइरबदी महाकना खुरुम लुचो अमसुंग मेडिटेशन खरा तौरुचो हाइना CJI ना हाइकी पेटिशनर की काउंसिल ना आइडल अदुगी मकोक काइथरख्रे हाइकी अमसुंग मधु अमुक हन्ना सेमजिनबा याहनबा खुद थिंगजिनबिनबा सुप्रीम कोर्ट हाइजकी थौदोसगी मतांगदा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सोशल मीडिया दा थादोकसिंग अयाम मतमदा अचुंबगी चांग चानादना हेना चाउथोखले हाइकी थबक खुदिंगी मानबा रिएक्शन अमा लई हाइबा न्यूटन की लो अदु एकोइना खंगी अदु हौजिक थबक खुदिंगमक चांग चानादबा सोशल मीडिया रिएक्शन अमा लेरख्रे हाइना मांगना हाइकी कोर्टरूम अदुदा लेखिबा सेनियर एडवोकेट कपिल सिरलनसु याकी एकोइना मसी नुमित खुदिंगी थेंगनरी सोशल मीडिया असी याचन लाक्तबा सगोल अमनी अमसुंग मसी तोहननबगी लंबी लेते हाकी दार्जिलिंग की लैंडस्लाइड सिब मसिंग कुनगा मरी सिखरे
West Bengal की Darjeeling district थोकी सथीन लैंडस्लाइड सिंह अदुदा सिबा मीगी मसिंग कुनगा मरी सुख्रे लंबी फाउनद्रबा सिंह की मफम अदुदा हौजिक सुमियो क्या मरुम थीबा खंगदन लैरिबा अदुगिदमक्ता ngasi ningthauka numit phawbada rescue operation sa thari tourist listing kaya lamdan aduna leikre nganang nongmaijing numidang athengwada haksang amaga su phangduna sibagi masing adu hengatle haina North Bengal Development Minister Hudain Guhan na haikre haidi